Acts chapter 10 verse 9 apana totan Peter vision mo na ya nek ding siang ni siang lu to kisai hemun a Peter in vision mo lai na I pathian kenga kene siang lu te kan thei ke chia himale pathianin kena siang ka pum bang dinga siang lu china ya china le dong ke ke wai khitina I Cornelius se pai te ma kenga batungwa uchin akiton ki kwa Cornelius ina balo to hi Cornelius ina tung takuna Cornelius le in kwan te ke hilo zentel dang te le anomui heimuna culture thei siam dinga hoi ka sang ma ya ya zentel te le Jewish ten ankwang ana sok khom the ngi lo hi azia ke le wai hun la ya siang le siang lo gin dan le chi le nama ki khen na no ma wai tung to na Jewish te le zentel ten ankwang na sok khom the ngi lo hi ankwang a sok khom dek chang na buai na piang na kai himale heimuna peter khang mo thang na le thil mu thang na khatun ni apanga pathiani na siang a chi pen ya zentel te ken siang lo chileng le himale pathian in Chris Jesu tung to na yai te sianga pum tai le ken bang bang yen ti kani no ke cha wai ni na gospel again na wai ni na nidanga ankwang sokhom thelo te na sokhom thei ta wa nidanga pau khuzia ka ki khen te mun khata om khom thei ta wa nidanga chi le na ma ki khen te mun khata om khom thei ta wi Jesu Christ tung to ni na emi Christianity chia himale tu tan dong ipau I ham le inama ki khen lai ti hitila kumzawal bang Christianity kilota himale a Christianity ilok pen a Christ Jesu a kitwa na omlo ichi inam le pau ki khen lai hei pen bang jega ki khen kini hi ta chi pen idot tua ka sama ma wai kom koina kingai tua ta kina ya Peterin gentile te to Jewish te siang le siang lo wa an ki khen na pin Christung to na an kwang so khom thei tau hi chi amu chianga ya ki to lo na te le boy na teu veng sak tu Christ hi che thei tung to ni na amau ke ko lo boy na pin a veng ai boy dan de win ei sunga I boy na teu le Christ Jesu tung to ni en thakin bang a chi zotia lem na inei zo duam I pawi ha ma ki khen te penu hei tung to ni na I solve thei zo duam